Nakwang patwalere. Masa sechon. Masa sechon. Kema kunak aplauso chokreli Jesucristo. Salihon kamokay. Salihonalay. Nakwang nakli Jesus. Kwang kairikin. Nakwang nakli Jesus. Taoch enin ke. Salihonala nakwan. Haruk nikirang nakli Jesus. Kwang kikin. Masa sechon. Kapit lihati kaba Dios. Linakataw sa linakter chakra. Eclesiastes. Capítulo 11. Versículo 9. Versículo 10. Takakanak. Brilpan. Takil sa iskabali Dios chukwabeh. Dios kaholbeh. Dios santimusikeh. Hokanta siya. Takil sa iskabali Dios chukwabeh. Dios kaholbeh. Hokanta siya. Liloklak atin na shkeki hokay. Linale ay us chokre litok sakhe. Laish litok sakh chetyalak sailal le sakhilal. Che manuak likaru teraru utlikaru nakulak cheru. Abanan tentonak tekeretan nak sahungkutan tarako atin li Dios sa eben. Chekenapap oshtankin likakreru na chichin ere hoahbi likakilal. Chenawak nak inka nak teshkwan sa lesakilal. Hokan nak maka na okwi likaru tebano. Lishkabi ratin ni Dios. Nakoy kaninak te kana berit buka-buka chishaksho takabili. Chankiru nokoratina li Dios sa likasahilan naktokpan ko kahones. Shiruet anak kachukwa shiruet chishuni li kakomon li kasketin o li kasutam li kakaleban li katanamit. Chankiru nokobe Changiru no konme, changiru no koatinak, nakwan ko sa kasahila. Likawa Dios na shkutchikunak laon ko shira. Likawa Dios na shkutchikunak haan kachukwa. Likashalo, utani ashalo. Shlok oningkin kulang. Li Dios haan ahraunel relish taramit. Laish sakish. Chinak sechol nakli Dios nekeshra. Chinak sechol nakli Dios haan lejukwa. Chikunelik. Chinak sechol li Dios haan na ilokere rahlal kutan. Ustakwan kes sa saidan, sa chakilan, sa rashik. Dios kwanerikin. Haruk nashkay sa icholi Jesucristo. Li Dios nakoshra naklao lisah nakapa li kanan nakatjukwa. Li Dios nakoshra naklao no kung abin chirwe li nabek chukobek. Amanan anakwan sa lihonalain na pali isa ingka chik na shkel lishkwa kiket sa liruchichot ay na pali isa ingka chik nekekwan sa shkalali ingka chik nekekwan sa tuktukilan ingka chik na kilan lish awshe sa shkabali akilan. Walbut na ko siya. Nakwan ko sa kasahilan. Asyal usnak sa kachon nakli Dios. Haang katyukwa. Nashesh kakwilan likok. Sa nukok angkela. Sa nukobe. Dios.
Sakal na ko siya. Aba na nakwan, kung kaya isa. Megashik, kilakban. Utaran, megashtaw ni akidan. Neke-es konese, ingkati neke-osya ni Dios. O ni Dios, na nakto ni kine, ut neke-kanas kones. Hokanak na siyekeli sandirhu, Ecclesiastes, nak chinak sa kachon nak li Dios, nakosyra. Chinak sa kachon, nakwang kong Dios, kichop na sinke, utan ustan, ready alas kahoy. Usla ish sa queen at ish ni kwante sharin sa linakir kain. Patyo shirin at nagkipang ni Jesucristo. Li Dios hanak kololere. Ni Jesus hanak kwan erik inanakwan. Sa kung kutanta kiro ni Jesus, nagtakulong siya kwain, arin sa uchikot, lao tokwang rikin. Harap narak kwang rikin ni Jesucristo. Magahos lokal na kli Jesus, haang kwang kikinanakwan. Lainin kiye. Laoy ka nakapap, nakwan ni Diyos. Kwang konan, nakinakatye, artiki kwan ni Diyos. Ho eti kuchak ni Diyos. Shotit, roy peningkin. Shotit, iskosyangkin. Shotit, iskosyangkin. Yan nagkosyak yan. Yan nagkosyak yan. Para kwan ni Diyos. Ho echak ni Dios. Aban Dios takulong sa likadyoan tsaka kung kalo, liluchichot mo ko oso tari. Mahun na naure nak liluchichot, kulah kabet oso liluchichot. Nakanaw manak daot yalak numelo, sa shpenel chichot ayin, mukunah takahom. Ot na panikas ko siya, lao si Yoko sa luchichot. Yapan de kakirikin, liskalpisyo liquid na siyahay. Mukunas ko siya tali Diyos, takwa kong Diyos, asyal nim, ut asyal na ko siya. Mukunas ko siya tali queen, nakjop na simpil, ebi nilok, liru, ebi shmetsew, sa skabali Jesucristo. Mukunas ko siya ta. Kahwina siya, laing kalikpe, aparin adyali partin siya. Laing kalikpe, adyag arut kwa sa kanungkit. Panuli na kakwa, siyang sali Ecclesiastes. Panuli na ulak siya ko. Aban, siyanaw nakwang kong Diyos, tarakok ating sabi, laat, likwing ut ish. Napalsut ni Jesus daw ka nakapang palko ni Jesus. Napalsut daw hobog sa tanang abang tiktiik mulog ating kirekablan likinhe kami likinhe likakomail likinhe kanachin likinhe kachugachin noko sao na kwangge kanachin noko shik likinhe ano nakapancha mulog ating ilok ating kirish hakomon ilok ating kirish Kechalan. Hainikat angkel laolah kato. Laolah katye. Laolah pamanel katoliko. Apano makit akalo. Akalo pero siya palitikti. Akalo pero siya tanang. Akalo pero siya abang. Akalo pero siya molok atin. Akalo silpalish kunak ni kastilse. Huwal usra lao, takil kabe, makil kalang. Kapapak ni Jesucristo, li Jojo Chikonelik, makasepta na aniyak. Likat angkel na to saho, kilak li kabe, partyo kochibek. Shanak yo kochibek sa hunibe, nukhenak, chimaku sila. Jasas kamarushkan ni Dios. Naknokonume sa shpenak akilaleban. Mahun kiyo kaya anakwan shpiru li Dios. Anakwan shiratina li Dios. Anakwan le shintaw li Dios. Mahun. Li Jesucristo kishye. Shikwe eshkwalaning ahol. Shkaure sinkile na ahorikinin chukwa.
Rekini chukwa na pal na kekwan utbar pikwan kilain aran kwan kay Shaish. Ni mamislo kali ni makwal Dios. Likuan ta ka. Otik achikro na ka. Achikro na ka Johnny. Ani at jite chat. Ani te sarengke. Ani te utuk chikulius. Ani te utuk chikuli chabi. Ani te yo kelikian. Pero cuando ni Jesús chihalam uil. Wele Jesús chihalam uil. Pero chati chihalam uil nakapap. Chatra Juan chihalamu. Mugo nakapap ta. Nakaan kito hokrish kamak. Lao. Likuan ko sa rujichoch. Usta na chate sa kashik sa radio. Sa televisión. Chata chikaman. Naru nakapap. Ustarak ulong ko chika na Juan tish panurak na pan milagro. Pero kaya chikaman kapa. Ni Jesus ki ulong na rin sa chichoch. Mag-eskul chisanak tagyala. Machabish kul ni Jesus. Mag-eskam chak spam matel tukla chipom ni Jesus nak tagyala. Ekta namin. Lisanti alali Dios. Di kwanta ke. Rakish ul. Sakat awala ulah nga. Nachoteli chol. Nachoteli kwa. Lainak man. Buko sa iskawat na yung chabilan lakshakshokin na rin. Sa iskawat anak lainak man kolek kwa. Kwa biro ni Jesus. Kwa biro ni kagwa. Likyot ko nilik. Arinik anak kapak siya Dios. Dios yo nakaloko nilik kwan salsantin Joshaning anak at ilmaniru. Poro sa sinke. Aling kwan shkalam uli Jesucristo. Chimukuchikokan takapa ni Jesus. Chimukuchikokan karali Jesus. Usanakil. Usanakakaya. Ni kay numeli Quaresma. Ni kalalkutan. Si Jesus kishkuli railal chan ko. Pero di kaki kamana kake. Wanak siya sayin kitel kwa. Wanak sa shawat si kayem na kake. Si Jesus kuli railal sa katawalaw. Humpatak bi. Hunsamanak bi. El sa kachon. At siguro nag-ook. Shep alki. Shpech in kirki. Ektanan kirki. Shmakekwan kirki. Shiklin alki. Mulog ating kirish aniyak. Usak la olak pawanel katoliko. Chikutong ni kapapal. Eshkomon. Chikutong naklao. Diyos na kapa. Di Diyos yung anarahaktik. Di Diyos na siya sa proverbios. Naking-a naulak chiruet laktiktik. Entonces, lao lakpapanel di kuangko sa Iglesia Katolika akalak rerulit kapano ut akalak limag kapano kuangko chipi kamak mas komong kinakakit at oko buchik sa limag na kostaw ni Jesus ut mas kuchis komong nakasik harun alok kanilo ni Jesus na nakuan sa lihanalain. Por eso nandiyan nakuangkin sa liartan chisya chindira tini kawadiyos sila kabar sa lihong iglesia sa radio sa televisión pero usak siya kapano siya inakkuang kong usak likadyuam siro ni Dios Shutanal chokbelain ti syakpeki sa artal kibak rusnale di kusyaki ahmolon atinak di kusyaki enel di kusyaki chere kablan ahmolon atinak di kusyaki chere kablan nasao nakwan shkomal nasao nakshej komalin sa chola nak ek bigyak kun sa akshkaldo hokang tinak na shik molok atin kinashik. Entonces mo yung ulog tagpuan ganing kishkepal resila ni kolway winisum atin na epot kilakbar entonces mo yung ulog talain na tingkilikyala rin laolak pawanel mag-akahonal reshkepal tik-tik mo yung ulog tarak lain tingkira tinilyosanin pitrak lingkong aling aus kwan ke Aksik ol akidal ni ine lishkomon
Chibilo ni kaya at nagsabi. Toko bikunak lain tingkira tini Diyos salin. Naking aus pa ni kuka. Engkwa sa likochot. Tohanak trup tingke re ni erman sa kechon pamamak ni Diyos kanabaksak tanang gileri useswan ho nashtieli santigo. Entonces le Dios toros optesi. Kunshil kak lain ik aninaw ro ni Kristo. Aninaw siya kaning kini kagwa. Lain ako panel pero mo kunat may kata sain ano nam ano. Nakto sa akin. Lain ikibichan, lain ikikwahbag. Haman kahpian sa kalingpi. Maka iraom rikine kwaspisin. Haman nak ni Dios sikenak shiratina anak kwantat angelak. Bali Dios kisi ko kun kapanulik at angel rikine kishuni ditanamit. Ustad kataw chakilal, ustad kataw railal, ustad kataw shiile, haani us shakikela. Makusut chikelain, shikakisay kalebal shikisay tenamit, ulumakinik inepom li ensensyo, inka. Chikek shokani ni makwal Dios ni kwantake, spanak shkuluk. Lain ka, teshkay lokal, spanak, lain akmat. Lain ikmin, saruchikot kwanki. Entonces, narang na siya, mashik, kilki, panak la ora la Dios, likyo-kyo chokonelik. Aplauso para Cristo. Nakoy kanina kay Katish, tawa, panak, kung amok, takpinik angkel, ayin, linale, kwak siya palililaish, isang, papamak linale tikwa, manumak ni chamin nale, mesh at nagkibahatin, may delich o kaatin, sakalak siya panul Allah katolik. Likwagli kain makurak na trak-trak to kwagli, trak-trak kakana, liruchikot. Porque napal ni kasye, karak nakak kakana, liruchikot, manak masali kwang arin. Napalin ni kasye, magkakis inausan na skut liruchikot. Magusate kwang sa iglesia porque liruchikot makahoy sa'in, magutotis tarak. Makahoras inausali kwang sa liruchikot. Ama makaray ruari. Harapol ni akek Diyos kawal singkil kay Jesucristo. Sakalak siya kaya. Sakalak siya paano. Sikultiko kenak kaha sa iglesia. Entonces la hora las kaholi Jesucristo. Haani ka Diyukwa. Haani ka Dios. Por eso nació San Juan 3:36 nació. Anini tapaban relik aholech takwang siyam chikunelik. Uli ani katapawang relik aholech magak siyam chikunelik. Masa sa lechon? Masa sa lechon? Entonces, la oli cuando se lo karaki. Anak ni Jesús kiskut chkuliraw. Ni Jesús ikashik shori. Ni Jesús kishraeb lahmak. Ni Jesús kikwa kitsekan sa ishtangkeb lahmak. Entonces la o karaki. Chikabilki adyani ani. Usta makina shpa ni Dios karak. Usta nash shoshkutchi atin karak. Usta na shoshko, shoshtanan, pero karake. Porque hangis ko tsukuli Jesucristo. Anak Juan, laish nabek tikwabek, likwan kay Sharin, masa sa ito laish nabek tikwabek, adimakchus. Usang nakikalal kat akol te kat am, shpe sa iglesia, makat ame shpe, chimolog atin, makat amesh chitsilok ish, makat amesh chiabang, makat amesh chitiik, makat amesh chikalat, makat amesh chimayi. Di ka Iglesia Katolika mag-akoy sinausan. Punsin siya, ingka, nagtaumang ni Pabang, mukmuchiku.
Incluso tokanakwan, may panuain. Porque mo gusto yo gash panunggi. Pero yo creo en Jesucristo, sí. Chapin yo ko. Linagbikalisan chon, nakli Jesus ni kakwa, maanak kololpe, utanin niya kolayro. Jesus pa na rin sa artan. Chikalam uwin. Pero mga kusot katye na antaan. Mga kusot katye na adinagtaan. Akong kalamuin ana adinag, ana ilok, yung ka na musikag, yung ka na pe, yung ka na ekan. Kalamu, Jesu Cristo, ang Nazarin. Retaliri katipwa Diyos, naklaon ko siyang, korisi sa lima. Kung nakakasikiran ako, nakasikiran siya. Entonces, anakuan ng Diyan, sinimak siya kalikawa Diyos. Akalak siya kapano, laolit yung babeh. Hakutak lius siya yalal kahode. Masyikin kaskitin, makatseptanaki, jiruya di kalal kakahol. Chapil cho adinak sa isikap sa kakungkapan. Renak likwing isyante ik. Hanakit kalas kahol ikawa Diyos. Aplauso para Cristo. Alilios Sotyo, Juan Sakatyan. Harap na spam nakliyos pa na rin. Taksimak lero. Harap na spam nakliyos Sotyo. Laesh ni Safin na sao sa Isholi Jesus. Naklaeshik ralash ako ni Diyos. Nanikanimash lokal ni Inero klero. Chinimak lokal ni Diyos ni Kwantake. Jonas yes alisan mo 47:6. Chinimash lokal ni Rey. Smanakhan sakal Shrey ni Ruchitot ulishtanamit. Anak Juan, laoli Juan Kuarin. Siputong tasyak na laolak papanin. Salikapenik, salikatin, yalaktar na kobe. Siputong naklaolak katoliko, nakapam ni Jesucristo. Haban anak Juan ko nakaji, napaleblak katoliko. Juan naksaskaba, molok atin, laolak katoliko. Juan naksaskaba, ni Aik, sa Shenelo Chichot, nakatiyak la katoliko. Manesh Juan San Paulo, San Pedro, Marang ni Virgen María. Yung kaninaw mas ni Eik ni Virgen María. Mas ni Eik na ni Jesus. Mas syahok sa Sarawanda. Ika. Pekya na ika. Entonces apunak na ko syahok. Yo que wala ko ang kag celebrar San Paulo. Pero San Paulo ang anas siya syahong kay sing awa. San Paulo ang gudyotes kebal. Ayukesh. Sinumpat, sinumukat, sa awa. Porque la isin utero al machan San Paulo. Ay, ika. Ika, pekya? Entonces, apunak no ko shikti. Aramak ash ori. Arin kwash ori hoket nakatikilo kag angel. Ut kwash honalin hoket. Tolak syakal, kwash honalin istiklakit, kwash honalin naktoraket. Pero aramak ash honalin. Ano mo ko nakapasta? Magwan atumin. Magwan apasake reshik. Amo ko nakapasta magbato ka viaje ni katato ka viaje. Shikakwe sasacho. Porque harán Juan ning aus chakoy baningi. Pero San Paulo mo kushin ay ka. Hokanak laola katoliko nag-ishayro kapapal ko kostumbre nag-ishayro kostumbre ni ka Iglesia Katolika nag-ishayro chinam sa litanamit hok-ek shin eko wa San Pedro hok-ek shin eka na Concepcion hok-ek shin eka na Santa Maria Santo Dios mas shin ek italok na Maria min ate biya ha kung